Mukaririte wa kamiti ya ugima bungeni ya Meru Douglas MUTEA augite nibetite na mbere na UCUNKUNI urura kumuriko ko CIBITARI Kathumba irio JEKIM nkubu bakiringanitho na Ungumania bo kigina kiaci ke NHF akiari MUTEA augite UCUNKUNI bobo kabwithika ndeni ya chumi BITHATU inde wa CIBITARI JEKIM neketumura tikumenya kuthira ni kware na Ungumania na waye kiri hasieba. Meru ambuge tuli aja no ntubo kwariria mantu ja generate jegie these NHF scandal na mbuge batija county assembly of Meru itwenderete na investigation chetu kuma tukunenkerwa that petition niselezi mutuma nikenda tomba kuringa teria na mbuge mwanka nandi tulikitie kuona a number of victims na ibombere kuija assembly aja na twarania nabo na batwira thina iria bethirite bekurukira ambete kuga narua no to investigations ichiendrete na tugaita report yetu in the next 2 weeks or 3 weeks mbuge turuga ichi on the allegations na tuga confirm kethera kwina makosa kana ethera otijo otha hii accusation iji atukuga anto ibaye time nya CIBITARI ira CIINGI ibaye time mwankalira tukwethirwa twithiria conclusion ya mantu jetu nikenda tomba kubwira the way forward itieja county assembly of Meru no ntubwa kumenyera mukari wa Meru na tuge mantu jaja rombere gukinya ki national government na CS yomba kueja na directives cia kuga CIBITARI ira CIINGI na no ntuja kinyeta ki national level atukuga tukethwa twi coordinator at least tukuria kinya CS wetu ombe kwethirwa coordinate na batwi kana those investigation ire ikuthithwa nikenda tomba kwethirwa tuge update na uria mantu jarethirite jekarika na haria jakinyete at least nya report cieja no tomba kwethwa twi involved nikenda tomba kweja na substantive report twitwinde tuli amwe no ntugima wa mwirite jwa the whole Kenyans kana akariba nthiguru yonthe ya Kenya ambuge itumbite kwithirwa tugichemania na baraba ete affected na ibombete kwithwa bekinya assembly yetu na mantu jara kugwa bararaia mono nyakire jarombere kumira ki other medias tuombete ochemania nabo na batwa the same information batwira uria bombere kwithwa bejukwa kuma ntune chiao through those medical camps baraba ingi beta bakaringwa bicha kwa CIBITARI ira in Meru County ya Dr. Kremi na baraba ingi beta bakaringwa nya bicha baraba twira kwina CIBITARI ingi chichuka nau omba gweta bakaringwa bicha from there ibeta CIBITARI winge ira tombete kwa highlight kana chiometa kwithwa chia mentioned ke the petition na ikia tomito kwira Meru ITAIJI tuka accuse anybody. Let us wait for these investigations nikenda tomba kweja na report yetu karibu wega batija assembly kana county assembly of Meru twina mandate yetu cia kuthithia investigation yeje na tutomba kweja na this information tutambete kuthithia thara investigation nikenda tomba kwithwa twithiria ngugi yetu so this one negwetia coordination na national government nikenda tomba kwithirwa at least at the head of these investigations twithwa tweja na report yenjega so we will not stop mwanka tuthirie investigation ira tukuthithia kenda tomba kuona antu betu ibakuona justice.